Oh my God, may lunar tail si Master Dodoy. Ayan. 450 daw, 450. Oh, punong-puno na.
Meron pa yan sa loob mga kaspero. Ito yung last na inangat kong isda. Malapit na mapuno yan eh. Alright. Puntahan natin yung mga kasama natin. Ayan mga kaspero, puno na yung styro namin. Ayan. Pwede na kami umuwi. Time check natin, mga 10:20. 10:20 bro, no? 10:22. Ayun, 10:22. Maaga pa. So nag-start kami kanina, maaga din. Mga 3. Ayan, nahuli Master RJ. Ayan! Grabe. May huli si Master RJ, oh. Puno na. Meron pang stick fish. Ano, hala ko ginabi pala woda ito masunod agyaman. Ati. Kasi gol na pigalo mo boy. Oh my god, may lunar tail si Master Dodoy. Ayan. 450 daw, 450. Oh, punong-puno na. Hindi ko dinamihan kasi alam kong puno na eh. Let's go. May humay ko dyan, Migaw. Takpan nyo na. Ayan. Yung lunar tail nito nga at na 5 eh.